Bang, ni ko jangan ni sate ya. Ica kena. Ica ni kunuduh-nuduh. Jinga mau bida. Emang ni wat tanda-tanda aku doki remaja ngani sate sahak wat kepar di. Sok-sokan niku. Padu jujur kau bang. Ting aku atau kan berusaha kering. Yang ji siapa lah? Api cahak nanduk-nanduk cawa mo ne. Ya kan kutiku aja jano di dija. Mak kenal kau dah. Kenalan pa kita hangwa. Ica ke kenalan? Niku lah sekatuk semua malu menjong dija. Nya saja jenuh tenggalan. Aneh niku. Ya, kutiku aja jangan-jangan. Ih, woi, cak kena niku lah. Ayo, kutiku ada main. Nah. Ada malih niku? Ay, ini kepala. Agak masalah kenalan tapi masalah sate. Ah, berarti kan kutiku jangan di sate. Ya cak niku nuduh-nuduh tandanya apinya jangan di sate. Ambau nih bang. Ya sama jangan ni muat cuman kena hasuk ni. Nyana mu api. Emang ni kadu gugoh. Sitan sekebelah dudi. Wat sijak kena gerbek NBB hane hudi. Ja nana kena hasuk ni terkontaminasi. Sorry pada. Tanya aja Mayana. Iyo, sikam sangkah kena hasok ne. Kinang sikam sama positif, magoh tian kebelah dudi. Tian kebelah dudi sahar pasti positif ne mo ne. Idang, kutiku malah ju kenalan kau dah. Aduh, kenalan gua kutik gua. Ya api. Ni mak kenal muan. Kenalan bang? Emang nanya bakas api penyana mo. Kecil-kecilnya harga diri.